kita esuk nembe kober madang guys, karo sega, karo jangan bunci senget-ngetan, karo sawi, karo sambel terasi guys. Bismillah diisi dong. Waduh, sawi ini seger banget, yakin kayak sing delang videonya nyong seger-seger dong hehe. Aja kelalen dicocol, duh mantep banget ki, murune gede mbok. Waduh, yakin mantep banget ya guys. Pedes, asin, gurih, nyelekamin banget pokoknya. Anggur awak sehat, mangan apa baik enak pokoknya guys. Ya kadar kayak kain. Tapi ini awak priang ditawani bakso pizza pokoknya lambene ora enak, pahit. Iya ora guys. Bersyukur baik. Urip sederhana kain sing penting sehat. Awak sehat, anak sehat, bojo sehat, alhamdulillah. Dalam maning meh puasa ya guys. Ora tayang madang awan. Ya iya lho wong puasa. Madange maghrib karo sahur. Ya semoga baik, kita diparingi umur panjang, menangi puasa bada, amin ya robbal alamin. Karang romit dilapai madang mentong ki guys. Saking liya apa ya? Wih, mantap banget pokoknya, alhamdulillah guys. Wareg juga akhirnya mau ngeli banget. Saiki wareg alhamdulillah robbil alamin. Aja kelalen nginum bok seret guys,